Okumbereba ne kukibwaho Advocate for Youth abari kwisi hakatabo aka National High School Magazine. Creating the opportunity for us to shine. Musibireje bagenzi bitu abakundeba tukamanyira kora radio so wanura musi abantu n'abakurize n'abakore bone cyukuteganiza program budget okumbireba Advocate for Youth Uganda no back sponsoring a program eje ngwebo ntwenda kubasima munonga kandi cyumuro numukora kugira ngo numenda kwandika magazine emwe y'amashomero gona echo cyukandi cyo mbweno mwakinoze kandi mugarikire mwarenze majya ngo magazine ejo information ene kuzamu ne yabusha tik so abantu kumararebe bija mutakabete babahangira bayayi nakina kitaro muntakwende sente utakateka ubundo kamwe ma information kajya ngo naenda sente omuntu koba noza kugira abagenyi ohinge mbuga wowe noza kugira abagenyi imbuga koko banoza kugira embaga utereze raba noza kutasya enzu yawe giserba kachito mbara mbara bariyono baza nyukanye ihemu nyukati nduwambara mbara bariyono baza kutunga city status guru mbare ubande ninga aiba kuza kufuna kona atkanza town zezo hati nke yambarara town yona hati iberembe yeta municipality te kurenze mu bitara bitano street lights ezikwa kechiro tzurum turiyo tuza twakwata kilometers nk'ikumi na turiyo tuza rwamparo omusozi kokubane orga TV West kwaba no shuma abana babishiki bahambira abana babishiki kumanya no mubara Independence Park to kubasa kuraba abakikigambo park nchimanyisa ki aho nabantu bakumura abantu bakumura kiro they can still go there to relax in the evenings abakashemera kubala mu lights we visited towns around the country note mwe kantu kweta gibitara binji just change tere onure ebitara bin paka yone kaka abantu bakazamu bakastama bakaganira. There are people abakuta home bank, there are people abakuta home office. Some people want to relax tokwenda TV tokwenda kan yaza apaka na relaxing konkatara mu bitara amupaka burukuraba ono urabana bahambira abana babishye kufa kwabo. Is it Independence Park? Is it a raping park? Nabwecho ninja kutura bintu betebekana sa city nkoko nabiri nabagambire yijo city is a tax burguturuze u tax city is a mwebitara. Let us encourage people to do exercises bamba matamburo mwazo when they are walking batungo businja abako muntu bakwasa kwiba bakwasa kwamba ahachitara akwamba amba kureba ebitara byone byabere birumu abajungu bataka handing over this trading town council omubira gushu everywhere akora sekanerga heza kamukuzi endizerga hweto roku ebitara byona bikabane byaka mwana ate ebitara ibiri hamwe enkombe numwezi kuzara za karoro numwezi kurara tukikontura nabwe abichukwata. I'm not campaigning anybody donc twena twegite turebeke ngo ebitara byagaruka mu town ebitara town eshemire kwa abantu bakora bambaza Kigali barebe town ne yakakabara kentunga mu barede yakabaye kakare barede yaka bamanyengu ko kuba norugo town council nozo mu city mpate ko kuho change kokito tukajifiringire mbarara tekarebere the difference ya city ya the distance ya municipal nguntu zochi omu city hasemero kuba abantu batsimo kureba signs bishimwana tara town yona kane kasto kuma nguntu zo mu city bishimwana we kana kurambita taxis kuza bishop tuwate ezini ngunza kamko tokuma nguntu yo mu city bishimwana Independence Park yona kane ya kasto yo mu city
bishimushawe kani impure ejitara ibate eshahe ibatira nankani amahembe gente kana urikide kato kumanya ngo hati ejita eshaha neterekide esimura abantu bona anyway nukwe nkubireba iwe no birebo Okumbereba yabaneye kukibwaho Advocate for Youth abaro kwisi hakatabo aka National High School Magazine Creating the opportunity for us to shine.